nak ke jing sosi bat ke jing buram ha ke singi on tap yo Dr. Didi Lapang ke dor bar nong nong po minta ke singi kala hukum ya baro ki dukan bakin khang khardam ha ki kenta ba ke jing le nyam bakado yo Dr. Didi Lapang ke dang ya hanong ba shilong laru ban saki ba ki dukan baro hasor nong po kila bor nanti ya katay ke jing betha bat ban khang khardam iki dukan nado kapor shibaji no paisngi hado kapor laibaji ai nakaliang uba plela diuso assistant rang ba shnong kanong po ublaong banakaliang kadorbar kala shim ya kani karai kum ka jingpuram ya uni unong elam ka jela ubla no sinyang shibon ya ka jela bat kamtam ya ka ribhoy district agapor ba udang long kum MLA bat kum juru menteri rang ba ka jela kamtam kani ka sngi maka sarkar bat ka yeng ka sam kala le buram khaddo shwa ban let antam haulom jingtam ka balang presbyterian jaya ulai thuru baha ka ni ka sngi la snok ti lang ru na do kinongnya kali kamai kibanya sumo local taxi bat auto rickshaw da kabawa da kilama yong ban pen pa bi ka jing sosi halor ka jing du no ya uni unong yalam Bang ni. Tak ada nak mai gitu. Okey. Entah lah lek kai di situ an. Ni kini kesni kepa nakaliang bayi ngasem jongi mahe Dr. Dilepang kinyo ban pendep don burom yi Oslo ikum kadak nakaliang kepa torbasno nong ko propar ila shim kini kerai nakajingya penbet lang bat rang basnong pakai executive committee dong torbasno mangin pelong kini kajing hang slong umur ban khang i dukan dan sibaji hadu lai baji kum kadak mangin tri kajing snowlem ya kajing kershan kajing benur kajongi ya kajingja kapa imahe Dr. Dilepang ilale no nangi la ino yangi we na kinong bikmat polarim ha ulong nong bikmat nang ni no po ko kasusi kajongi kum kasnong ni sim ya kani kabeta bahkan pelong ya kani kajing kulang bagi member snong bagi sim ya karai agapan pentip segi nongsong snong ki nongsong dukan pengin ay kani kajing kershan agapangin khangi dukan na kasibaji hadu lai baji kono phaisgi ta kalalong siya kasngi kaba ni perpau ya kajing snowlem kajungin nakaliang kadobas nong ya inya ibalong i temen jo i mahe Dr. Dilepang dekat pagikot di balok ikon jo i di jong i balok bat juro ya ki balong i persa ikon seo jong i Dr. Dilepang te nakaliang kadobas nong ngimdoni ai i perpau ta i kata kajing sungu nama ni uriu klau juga ni ke distrik Kejongi, malah ay yang ni ke Ribuan distrik, di mu ding bilat juga Ribuan distrik Kejongi. Bagi numla ru perkelet yang kita membah kiba Dr. Dilepang lele kapor bila long kuci minister, long nikmat, bila orang yang cikala yang distrik ni orang kuwai. Bagi itu semen, bagi itu tip, bahan nakaliang jong kini ki driver sumo, lagi driver uturu, isi mentai kini kesengi, agak bagi lah pendai yang kalamayong, kum kedak, berpau. Ya kajing snow si bat kajing snow lem ang bede bakalong yang kalong sem jong mahe Dr. Dilepang ngim to ni ay banong long katang kajing sa jikan mau nang ni Syahman ya unong yalam ubakrao la ay yang kan ni Ribuan district ni ay kajing kitbok kaduyang yang kibahayeng asem hantam inya video ang kamet kapat kabot pagya lesyo